ku balas. Ya? 60. Gantung kalau angin kencang, Pak. Bintang kalau ada bintang, Pak. 60. Awas ku balas mo. Awas ku balas mo. Awas ku balas mo. Supaya nggak main. Biar ada buktinya kita harus dulu aja. Kalau enggak berdebat, berantem. Tapi ada juga orang yang sudah dengar komentar lain di bagas bidangku ondo horjaku baen-baenmu ku baen-baenku asal danu panin langdong saling mengganggu. HP lu mana? Bagus nggak dengar suaranya? Kalau headset dia bagus. Tapi boy doi anggo daoh iluan sada sasing mayu payu main kegiatan mulai rapidah merusak fokus kon hoja mulai
Rasa buah moka langit mikirin di bagas konuhon ay lang suku kita marangan-angan di bagas konuhon ay lang suku kita marangan-angan. Hatani halak parlahok kugati dolepat deba makatahon koluk kugol asal dohong marturi-turi mahasuman na deiba marhosahana midong-dong tujuan ni langsung awon ni si deya marhosah pe asal hosa lang namin hujalo sonin badan ni hata marmalu hoton duhu asiulang mapas ganup jolma. Ada siapa aja? Ada Om Deden di sini. Enggak. Ada Om Deden nih. Orang si Aldi udah pulang. Asal Manggolu Emang di mana Cangga? Di rumah. Oh iya. Loh, tiba-tiba ngedrop penonton nih 4 orang. Tadi 60 ya? Awas tuh Om, nanti hilang. Apanya hilang? Sini apa enggak? Ini ntar lagi Pak Lek datang tuh.
sampoan. Lang namin hujalo sonin bajan nihata marmalu hoton dihu asulang mapas ganuk jolma Dari 60 yang nonton, sekarang udah 7. ibain panjalo Tadi sempat 60 ya. Lang husosal hum namin au masombu tapi ijamalang au tarilu ihatahala kau asal manggolu Apa? Enggak, ada yang kosong. pikir Tadi kan mati semua tuh, satu doang. Jadi gua cari pindahin. Nyala. Satu doang tuh, hilang lampunya satu. si pada baila Ya? Satu nyala. Lambe almarhumu ihatahalak beau dalahi asal manggolu halanian lambe almarhumu ihatahalak beau dalahi asal manggolu Borngin sangga marbuat kita undur ibangku panjang ilaman rumahmu bu itu mandat dana marjuro-guro marsat-sat sere maraya kaya ngir-ngir pinggol papingor-pingor bulu Gabesit malang langit narong ako sinabor lalap lang modom untul ilobe-ilobeta debay tiang inunut marcerita ambit manamine cerita nani arusan mago kesempatanku mago panoramku sementara tokin hari boisma waktu bolak minta tolong bangu paganjang hamborngin pada 2 jam lari
nasibku mati lampu golap isepe isukunhan margoran golap doma jelas dadap besi palang langit adekmu siang gian lalap lang modong unduli tongah ta lang pasaran on tangis mangindong bombon relaksa anggolangi suhune izin malah jugulni sementara tokinari boisma waktu golap minta tolong bangun badan jangan borngin pala 2 jam nari sodokah peau marbual rapkon foto ai siang anggo boinamin palapadok kahro manggati golan terlambat komar tahu aklo dayok kayok sabungan tapi namar goran rajo kitong pemujur nasibku mati lampu isepe isukunhan margoran golap doma jelas dadap Itu tuh sebelah nggak kelihatan dari dua detik. lakah konma lakahmu mantanku dapot konma ganupan surasuramu ulang pala say di nga tau haholongan anggo mambain randu pikiranmu lang marosu
adik ko na anggo halani megahmu hasipelan tarporso lungun niuhurhon gogohdo tonggokin mangiring langkahmu ando harmatongon itu bagi Tuhan ganupan langkahmu bay haguluhanon lubahon hama nadopsay buhay ulang paningat-ingat ise benari talum salah kononta nasarang kamda marsi tonggoan ma hitaon ulang dong hatahutuk bayu hurtan sedo harus sukon parsiranganon ondogani nadiar batana dua ini dong pei salah ku sadokahon lupa hon hamai alena onggakku lupa hon hama nadop say buhay ulang paningat-ingat ise benari talum salah kono
sana. Belum tahu ya. Tadi di YouTube saya yang game. Cek aja CPG itu. Nanti kirim linknya itu gamenya tuh. Hah? Itu online tuh. Memang sengaja dong mambain boriku hasih kumpai caraku memang pengecut doau halani mangus kon tolong nyanyi kulang do
pancing emosimu, siholau marahan, siholau magigihan, siholau bodi tuhurmu, siholau pusok uhurmu, minta tolong made sahalio putus konang. Memang ku sangat jado mambain borip uhurmu, hasih kumbai caraku, memang pengen doau halani mangutus kon holong ngalik ulang dong. Sengaja dong sahalion, ku pancing emosimu, siholau marahan, siholau magigihan, siholau bodi tuhurmu, siholau pusok uhurmu, minta tolong made sahalion putus konang, minta tolong made sahalion putus konang. Memang mengalir dia aja itu apa kau Minta tolong made sahalion putus konang. Nanti juga kalau pegang sendiri sih cepet banget. Cepet kita tahu kan kalau orang jalan gimana nih? Ntar nyari dulu. Ntar aja gimana? Lupa dulu. Ya. Bagali holong min sianu gati hubar nalan jengesni odur min o mantanku lanungga hutangi hasi sonai pe sabar doha manganju bujur min ramai dan langkah lupa mona
diri parlahohin mambayan misirhan misir hunadao lao manadi konau ibagas pa nosalan saminggu doko sita ingau lantang para bahua hamina hamulana magondo bagas kon hatak kon ramai tak sayang langge ulat konon ku adekku papuso puso kuyurmu lamhu horja honde ganut nai hagigi homo nai pe janji ku sayang inut ha lotong lakamu saminggu doko sita ingau lantang para bahua hamina hamulana magondo arana
Sifatmu na lurus, bersahabmu na polos, formalitas dan sahabat. Pangaduanmu baku, baru behoman boto. Artinya cinta. Saling melampau serius dong ini padasko hakasi hola habe bikin sanggah au lingon doma habe marobot hamain serong sepuluh kali hamam kata cinta, sepuluh kali doa manis hamam jual anggona laut sonon do caramu rahanan mampu hubungan sadari rado 10 kali pindah tanah. Ibu bikin sanggah aulingo doma HP maroko hamain serong sepuluh kali hama kata cinta, 10 kali doma
na sadari Rado 10 kali pindah tangan Rado 10 kali pindah tangan Oi, Mak Cepri, bukalah bahon. Auto. Dalasin ko, madam. Sarap ko naman yung mabukir mahon. Mages kon, liman to ding kulaw daraton, may lahi pa ba parparenteng. Kalmadali ko isin. Oo, ang gusto na manimin ng sosok may sosok. Rong ito, pe. Lang mampuno, peraturan. Urusan naman guluhan. Nahamagatan eh. Iya, beto ang bilya hidup. Lang naon kasi kalang disiplin. Masep, bukan labawan. Inang ni anakku Girah doh patoga Perminum doau Permabuk doau Permitu doau Pertenggen-tenggen doau Mangaju maho Boruni raja Tias maho Baiha hurangan ke Bagi anak-anak Sabar mahoinang Namurit hudoin Rasul kodoin Somal hudoin Namar tenggen-tenggenen Nahape palang langi mo inang Maningon dohudor Gok bagotin Tiap borngi Dengan beliau inang Kudu kawai borda Kubang kita Kung jawabku Ingin menonmu Dengan beliau Kudu kawai masari Kusari wadadang dan akdan Ulang kita martinggili inang Mahila kita sunin Patoh mana ringisanin Patoh mana tititanin Ang gusto nun maninitong damay surga ko at konon Dedon na lang kapatugak kinan Bahas na naman ang mabuk na diri ko ninang Tapi masin magpala Igilay ho ponari Namasan, namasan Omak mi anak-anak
sabar mahoinan naborit ko doin rasus ko doin somal ho doin namateng genteng genen nahape palang langi mo inang maningon dohudor gugpagotin diaporngin Dengit beo Kudu dekai warjaku Kubang kita kung jawabku Kau seret Ringis kononmu Dengit beo Kudu dekai masari Kusari wandadak dadak Kau seret Ringis kononmu Ulang hita martinggili inang Mahila hita asunin Pasoh mana ringisanin Pasoh mana bitbitanin Ulang hita martinggili inang Mahila hita asunin Pasoh mana ringisanin Pasoh mana bitbitanin Lang baku aube Marayo mau makjer Bukala bahon Makjer Bukala bahon makjer Namasa Bagani holong min sianu gati kubar nala jengesni ojur min o mantanku langongga hutangi Hasi sonai pe sabar doha manganju bujur min ramai dan lantar lubang mona sabarunmu
parlahong mambayan misir hunadao lau manadi kona ibagas pa nosaran Saminggu doko sita dengan lantung paramahua Parimbagas kon mahatakon ramai tak sayang ulang be ulang kononku adekku papuso pusoku lampu horjahon bete ganut nai hagi hon nai pe janjiku sayang inut ha lodong lakamu Bang. Bang. Saminggu doko sita dengan lantung paramahua
tenggorokan sing bakal dijual. Omong kosong doganup ceritani. Awas ku balas kok roman. Awas ku balas kok roman. Omang karonna marsik sadokah margaul papon ho mitorenteng ho makakahon soal biasa doai bang damas. Omong kosong doganup istilah ni. Awas ku balas ko roman. Awas ku balas ko